ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse. Ntabwo byakunda. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Niko byagenda. Leta y'u Rwanda irasaba umuryango mpuzamahanga guhindura imyitwarire yawo ku kibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko u Rwanda rutazemera gukomeza kwikorera umutwaro w'ibibazo by'abanyekongo. Dive Uwayo afite inkuru irambuye. Intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo muri iki gihe irasa n'ishishikaje amahanga mu buryo bukomeye, ku buryo bimwe mu bihugu birimo n'ibifatwa nk'ibihangange ku isi byeruye bikikiriza intero ya leta ya Kongo yo kwegeka icyo kibazo ku Rwanda. Ni mu gihe nyamara raporo y'impuguke za Loni kuri iki kibazo inatunga agatoki leta ya Kongo kuba ariyo nyirabayazana y'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'icyo gihugu, kuko ingabo zayo zinakorana n'imitwe ihungabanya umutekano w'abaturage irimo n'uwiterabwoba wa FDLR. Kuri Perezida Paul Kagame ngo ntibyumvikana uburyo umuryango mpuzamahanga ukomeje kubogama. The group of experts write so many things in their report. Itsinda ry'impuguke ryanditse ibintu bitandukanye muri raporo, bimwe bishinja u Rwanda n'ibindi bishinja Kongo, ariko mu buryo bumwe abantu bahitamo kuvuga inkuru y'uruhande rumwe y'ibyo u Rwanda rushinjwa, ariko ku byo Kongo ishinjwa bakivugira bati twababwiye kubwira abijandika mu mvugo z'urwango koroshya imvugo, ariko ikibazo nta nubwo ari imvugo z'urwango gusa, kuko barimo kwica n'abantu. Kugeza ubu dukomeje kwakira impunzi. Ejo hari impunzi zambutse umupaka ziza mu Rwanda, kandi n'uyu munsi hari izindi zaje, zose kubera icyo kibazo. Ariko hagati aho Kongo nayo ikabiteye hejuru, ibwira umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi ngo nimugire u Rwanda gutya na gutya. Ariko se u Rwanda barukorera iki? Kuko rwakoze iki? Muri iri jambo yavugiye mu muhango wo kwakira indahiro ya Dr Karinda François Xavier uherutse kugirwa senateri ndetse akaba yanatorewe kuba perezida wa Sena, umukuru w'igihugu yakomoje kuri amwe mu mayeri leta ya Kongo ikoresha igamije gukomeza gukwiza ikinyoma kivuga ko u Rwanda ari rwo mbarutso y'ikibazo icyo gihugu gifite. That is the DRC saying we can't speak to M23. They are terrorists. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga iti ntabwo twagana na M23. Ni umutwe w'iterabwoba. Niba abaturage bawe ari abaterabwoba ntacyo, genda mu bikemurire iwanyu. Ariko se noneho abagera ku 180 by'impunzi bari hano n'abandi bakomeje kuza buri munsi kuva intambara yatangira, abo baturage basanzwe b'abagabo, abagore n'abana nabo ni ibyihebe. Urambwira ko nabo ari ibyihebe? Hagati aho bati ntidushobora kugira nabo ibiganiro, hakaba n'abandi babishyigikira ko badakwiye kuganira, ariko bakanongera bati tunaganiriye twaganira mu ibanga, bityo ntihagire umenya ko turi mu biganiro nabo. Ibyo ariko ni ukugira ngo ikibazo gikomeze kwitwa icyanjye, gikomeze kwitwa icy'u Rwanda. Aho ni naho Perezida Kagame yahereye maze asaba umuryango mpuzamahanga guhindura ingendo kuri iki kibazo. No, but first of all, this is not Rwanda's problem. And we are going to ensure that ariko mbere ya byose iki ntabwo ari ikibazo cy'u Rwanda, kandi tugiye gukora ku buryo buri wese abona ko iki kibazo atari icy'u Rwanda. Kandi cya mbere duheraho ni ukubwira abatekereza ko iki kibazo ari ikibazo cy'u Rwanda babanze bakure abanyekongo hano, abo bakomeze kuza buri munsi kubera imikorere mibi ya guverinoma n'inzego zayo. Wenda murambwira muti ntabwo leta ya Kongo ikora nk'uko bikwiye, ibyo nabyo ntibindeba. Ariko niba bindeba ubwo nawe birakureba. Ubwo ndavuga umuryango mpuzamahanga kuko niwo mbwira. Ndimo kubateguza abita ku bibazo by'isi, bagomba kubyumva ko iki ari ikibazo kigomba gukemurwa nk'ibindi. I'm preparing you, those who take care of the world. They must understand
This is a problem that must be addressed among others. abasesengura ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemeza ko ikibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bw'icyo gihugu kidashobora gukemuka leta ya Kongo itagize ubushake bwo kuganira n'abo bireba bose kugira ngo umuti urambye kuri icyo kibazo uboneke. Divin Uwayo, Televiziyo Rwanda. Abantu bagiye mu biganiro, abantu bashyize umukono ku masezerano. Amasezerano nibwo agitangira gushyirwa mu bikorwa. Wowe washyize ho umukono ari nawe wa mbere, wowe nyirabayazana mu gufata iyambere, ugomba ko nyirabayazana mu gufata iyambere kugira ngo ayo masezerano ashyirwe mu bikorwa, kuko ikibazo kiri muri Kongo ntabwo ari Angola izafata iyambere kugira ngo ibibazo bibanze gukemuka, yo izafasha. Niba uyu munsi ingabo zigomba kuza ukaba utangiye kuzirwanya, niba bakusaba kuyashyira mu bikorwa ukabyanga, ikindi ushaka ni iki? Ni ibintu bibiri. Urashaka ko intambara ikomeza aho iri kubera mu karere kawe, cyangwa se niba iyo narrative cyangwa se ubwo buryo washyizeho bwo gusobanura u Rwanda ni rwo rutera, u Rwanda ni rwo rufasha imivanturo, akaba ariyo mvugo kuva mu gitondo kugera nimugoroba, urashaka guteza intambara ku Rwanda. Twebwe twari twiteze ko imikoranire izagenda neza, cyane cyane ko bari bifuje ko rugikubita badashaka ingabo z'abanyarwanda muri uwo mutwe. U Rwanda ruvuga yuko kuba batajya muri uwo mutwe nta kibazo, niba ari cyo kintu gishobora kuzana amahoro rwose. U Rwanda rwavuze ati turazibukiriye, tuzarebera ku nkiko z'u Rwanda niho tuzaba turi. Siko byagenze. None se ko u Rwanda rwavuyemo nta n'amahane ruteye, rukanagaragaza yuko rwose nta kibazo ruteye, ruti niba ari byo byazana amahoro twababwira iki? Amahoro ari hehe? Ni ukuvuga ngo basanze wenda bibwiraga ko ari umutego bateze u Rwanda, ko u Rwanda rugiye gutera amahane, oya tugomba kujyamo, bavuga ati ntimubona ko rushaka kujyamo kubera ko rufite ibyo rukukiranye. Rwavuze none uyu munsi nibo bari kubabuza, bahamagarira abaturage kwigaragambya ngo uwo mutwe ugende utaramara n'amezi 3. Uyu munsi bigaragambije kubera ko hari undi mutwe hari hamaze imyaka 20 ushaka kumvikana, bigaragambije kubera ko hari zone zabaye za gisirikare, umwaka urashize nta gikorwa kigaragara cyabaye byakumvikana, byaranabaye. Ariko kuza kwigaragambya ku mutwe wa East Africa n'abayobozi bayo nibyo bagomba gukora, utaragaragaza ko bananiwe, utagaragaza ko babogamye, ariko ugahita tuvuga ngo bashoye mu myigaragambyo. Ni naho tuvuga tuti nka guverinoma y'u Rwanda n'abantu bagenda inyuma y'iyo mvugo ya Kongo, ni ukuvuga ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, bikaza gutanga za gasopo no kuvuga ngo ibi n'ibi bitabanje kugenzura, nabo babangamira ishyirwa mu bikorwa by'ibyo byemezo, babangamira bwa buryo abanyafurika bashaka kugeraho bwo kuvuga bati ibibazo by'abanyafurika bikemurwe n'abanyafurika. Nitunanirwa tubone gusaba inkunga.